thomile ne. Okay. Babogedi ba identical force tjatji la le khono re tlile mo lefelong la Pitiscral mo eleng gore we have to find this other side ya khona mo eleng le lokola khona mo gabo Futuka le ena Thembisile really ra no re se ra itswalla ka tsela eo because most of our followers ba botsitse di questions gore ana le fetsa ka tsela eo but then we promised that gore Thoya re go boledisana le bo magishana re boledisana le everyone and then hape le the neighbors and then rutle gore what could be the problem and then bona go ya ka mo ba etse banka gona ba etse ba bobyang ke tlo gopela ka one gore ba di introduce bile ba di tsebishere ke emelle because of go bolela ke tseke le fase ka stuse seng mama sicela ukuthi uzazise ukuthi umbani sicela uzama ukuphakamisa iphimbo lakho ma mina ngingu-Emma nomgcibelo ngwasibayoni. Okay, and then sisi ngapha ngumuntu ngwamthweni. okay i-camera nalisondela ngapha ngakimi ungabi sepheni and then uma Mabhanje emthweni. okay m6 and then bese uma ngapha ngibani Gogo langalezwe. okay ugogo langalezwe Usipondole. okay Thembisile Mthweni uma ngapha Mama Hlangu and then sizi ngapha Thembisile Mahlangu sondela ngapha cameraman wayi ngathi ubalekela kude nami then ngibani lo ngapha Tatla Mokoni. Tatla Mokoni then ngapha ngapha Shamin Sosat then the rest is the crowd okay sharp and then singakhohlanga no sisi let's acknowledge her sisi wena ngibani igama lakho okay so usisi namahloni okay no it's fine okay sibawa nje ukuthi ichata kancane lingazwakala okay namhlanje sisinibizile la ukuthi nizokuba yingcenye yalento eyenzekako elangeni lanamhlanje so angazi ukuthi singayithoma phi but then ekugcineni kwelanga abayaboneleko isehlakalo senzileko but ke ngizokuthatha leli thuba nginikeze ugogo ukuya ngendlela abone ngakhona namkhana ngendlela isehlakalo senzeke ngakhona ngiphi indlela enye mhlambe esingazama ukuthi sisonge mhlambe silungise gogo njengoba ubonile kwizolo ukuthi ufuduka kube namagama akhiphileko and then kuze kugcine ukukhuluma naye uThembi akhuluma iside lakhe le story and then into enkulu abakhulume ngayo la ekhaya uThembi into alila ngayo khulu batsho ufuna ukuthola impampiri zakhe enjenge ID ama death certificate ama death certificate kababakhe ne death certificate kamamakhe uthi ID yakhe i-ID kababakhe ne-ID yomntwana ekhabo zonke lezo uchaze ukuthi batho zithethe ufuduka ngilo besinaye kwizolo akhamba nomamakhe and then begodi enye into batsho ayifuna ngobatsho ufuna ikhadi lesasa lomntwana ekhabo lelo eliholela umntwana ohlala naye ongahlali nabo uthi ufuna le mali leyo yonke yenyanga lezo zonke ezikhona then masilandelela i-feedback usesifuduka usikhombisile ubufakazi bokuthi no mina imali angiyithathi nasi imali engiyiphethe ngiyomnikeza njani ngoba uThembi batsho ngiyamloya ngiyomnikeza njani imali akhipha amagama ukuthi ngiyamloya ngoba ekugcineni kwelanga into ayenzako mihla namalanga uyasithuka and the more angithuka mina ngimphendula maye ngibe nombuzo phezu kwabo ufuthi ukuthi ukuze umntwana lo agcine anthuka aqhubeka anthuka isizathu esenza ukuthi anthuke ngamhlambe kuyini agcine anganiboni njengababelethi bakhe because ukubeletha umntwana akusukuthi ngiloyo okuzalileko kuphela then umbelethi umuntu omdala umuntu omunye nomunye omdala mbelethi wakho umamakho or akusingumamakho ekugcineni kwelanga mbelethi wakho that is why ubone ngithize ngathi no ke ngibize yena ufuduka net nje usakhambisa ingale ma-social workini ngoba uveze good namhlanje ukuthi no uqhubekile angithuka la ekutheni bekusese nento abayibiza nge-defamation of character ukuthi umpublishile kwezinye zenkundla zokuphindela ukuthi yena ufuduka uyamfuna akamazi la khona watsho ukuthi uba ukuthi abantu bamfunise ibe kutheni uyamazi ukuthi ukuphi mase simbuza lo mbuzo ukuthi kuba yini ungayibuye uyombuza lo mbuzo
umbuzo loyo or uyokufuna lezi zinto njengoba umbona walichaza iside lakho the reason why ngingambuzi ngenxa ukuthi mina nazwani kune protection order bese ngambuza ukuthi ngokubhala ku Facebook ngendlela okubhala khona kuyokuhelebha kanjani wachaza ukuthi bengenzela mhlawumbe ukuthi nangabe bakhona abantu abanye bangahelebha ngabangcono so my question still remain ukuthi ihelebho ayifuna kongenjani so thina namhlanje sisize ngehelebho sifuna ukuzwa ukuthi mhlambe ihlangothini lakho njengogogo before ngizokunikeza abanye ithuba ngifuna ukuthola ehlangothini likagogo ukuthi phezulu kwesehlakalo lesi sokusenzekileko ngoba ngaphakathi akusana kuthula abamakhelwana abasazwani akusana peace and baze bathi ukuthi akusilula into le ibhalele umndeni bazamile ukuthi bayihlanganisa ngenxa ukuthi the more uthukwana kuqhubekela phambili is the more kungabi ne peace angazi uyangizwisisa ugogo ukuthi ngizama ukuyisa inkulumo yami so now ngifuna ukuthi before ngizokunikeza bonke laba mathuba nginikeze ngakuwe njengogogo ukuthi kuya ngawe mhlambe into ebangela ukuthi kube nento enjengale mhlambe kungaba kuyini mhlambe ngiyithathe ngiphose lapha ngakuwe nangabe mhlambe ngingazi ukuthi athekile ukuthi mhlambe ungidobhela wona mhlambe unanobuze bezimini ukuthi na mhlambe kukhona into abayitshalileko la ekhaya ukuthi ibachulanise ingabonakala or mhlambe yinto nje ekhona emndenini ngoba into la ipiye la ikhulu ngiyayibona ngiyathokoza ithuba engilikelwa ngumphathi we-identical force uBilly engikubawako mina nje ngisabawa namkhe ngisume ngaba ngiphethe kwabalimi before ngingaba nombono ngiyaphambili kagela phambili no ithuba ngikunikeza lona ngiba umaliladini angatsho agciniwe ngalesi sikhathi before nginganikeza ngoba ekugcineni angeke ngingathoma ngomlo omncane kose ngithome ngomlo omkhulu mara ngizoyithatha ngibeke ngendlela ebeke ngingakakhona gogo ngicabanga ukuthi umzwile kwizolo zonke izinto benikhuluma ngazo zonke inlilo enizibekileko uzwile my still ngendlela engizwe ngakhona so ngifuna ukuthi ithingi ngingabuyeli ngibuye kuwe futhi ungasondela ngapha ngakimi ungabe Thembi ngoba uzwile ukuthi bayatsho ukuthi bona ama-ID nani zakho abakazithathi mhlambe wena ngibuphi ubufakazi onabo ukukhombisa ukuthi vele 100% sure ukuthi vele ama-ID wonke lawo owafuna athethe ngibo ubufakazi enginabo ngebe ukuthi umalume lesihlala naye angithi uyasela wezala sihlezi la kwaMahlangu umntwana ekhaya wafika wathi kiya bazokweba bazokuthatha nyakweza komdeli ukuhlala nofudu hlukane nosesakho utshela umntwana ekhaya ukiya wathi mkhulu ngiyokuhlala nabo njani ngoba abantu abafuna ngizonduse sami wathi ya uyokuhlala nofuduka bazokweba bazokuthatha number 2 umntwana wafika lana kuyi-Friday waletha nggogo Friday Saturday Sunday sakha ukiya waba nomungu wagula wangiraba ngakhamba nanihlanga before sikhamba ukiya ngathi kiya ngiba uletha into zakho usezi azokhona ngikhona isikhona ukuyakwasa sokutshentsha umkholo ukiya wathi sesi envelope leya angina-nex ngathi kiya angekhe phela phambi kwayizolo ugoga kashameni bebala ukiya wathi sesi akuna-nex sayokubhudulile entweni zakho kuzange sithole nex futhi sakuhamba saya kwaMhlanga sinokiya sathoma phasi i-death certificate kamama ngakhipha imali ngamenzela isitifiketi sakhe se-70 randa ngalo kanje ngakhipha namanye amalungelo i-death certificate kakiya yona zangikhona ukuyikhipha so ufakazi bami ngebokuthi every time makeza kwagogo kulahleka izinto first kunogogo wami lo ogulako angi-accusa ngayo ukuthi mina ngiyamhlukumeza into ezazikho bhuti kweza abantu bekhaba umntwana nami ugogo wabamukela wabaphekela bambathisa kwaba-right into ezobhuti azikho bekaphethe ukungimosha igama njengoba ngisho ukuthi into abazikhulumako zonke bebafuna ukungenza kuphi mara ku-right nginikela uzima nasi-date ngikutshelile ngathi akekho ama-protection order angakasayini abakukhombisa i-date le ngiyangemfofu zakadisemba khona siyako ne bese le i-damage to property wangena la kwagogo ngamragelela aphush all drop sikhuluma ngofuduka sikhuluma ngomamaki ngomafuduka ngamragelela kwagogo aphusha ngithuthi wangibuza nangele ye-damage to property aphusha i-all drop am athi basho uyayithatha ngiyakatebuko ngathi all drop le umalume uthenga ithathe yami nginikeze uki wathi basho uyayithatha in wangithuka ngamphendula ujwayele ukungithuka nasi kwagogo ngendlini bese nangiphumela yangibona ngilawuda ngisho nangiphumela ngaphandle ngimrasela kubonakala ngathi mina ngiyamdelela ngayithulela bhuti leyo ngayilisa
wakhamba ungivulela i-case wathi batsho mina ngiyamhlukumeza and stuff ngakhamba ngayokulala eKwarha i-case akhona uMr Japila I'm sorry to mention iloya wayihuthula ne bayibona ukuthi ayinafakaza ina evidence ekhotho into angibangisa yona ugogo ayikho ngaclaima la ngathi ngibawa izinto zami kwesi2 bathi kumele lenge-S3 kumele ayisayina ibuyise kimi wabhala wangithuka ne wabhala wangithuka so futhi nanje ngisatsho mina ngisaphinda ayikho into engibangisa abantwana and bakhuluma izinto ezingekho ngami zonke naleyo ukuthi ngahamuko ngama crashes genzani azikho ugogo uyangithanda mina ngaba nepasa because of yena ukulakhula azikho izinto ezo ugogo wami lesikhuluma ngaye bangalela ukuthi ngimbone uyangithanda azikho into ezo and abomalumami bebayithula bengithi nge25 rand basithumela imali abasakhona ukuza lapha kwagogo ngenxa yakhe ukhona ukuthi bahlele lapha botumela afika athuka botumela ukuthi umalume Tumelo ugcwalisa abantazana usibongiseni uthandana nomntazana ngapha way bafeyila ngakhona akhuluma into ezo so laba nabomakhelwane athi bazomjamela laba ngiyakhuluma namhlanje babantu evane angigroupe nabo yangizwisisa bakhulume amanga ngobaby deram basho uyangibetha uyangihlukumeza wenzani futhi azikho into ezo there is no such thing ngicela ujame kancane ngibona ukuthi isipito selo sikhambile side khulu bengingafuni ukuthi singenelele kulezo ngoba isizathu sokuthi sibe la namhlanje ingenxa yokuthi sizokuthola indaba yokuthi ufuna i-ID ufuna nemali yomntwana iphe uyangizwa so lokho ngicabanga ukuthi kuzokuba nelanga lakhona ukuba kwethu namhlanje sigogo ngilokho that is why ngithi ngathi ngifuna ukukunikeza ithuba gogo nasele u-right co-check ukuthi mhlambe what is the reason but then I ngithi kancane before uqhubeka ngifuna ukuthi mhlambe abamakhelwane bayagroupa or some sort of angeke ngathi ngivumelana nayo but abantu abadala nabahlanganako bakhuluma ngicabanga ukuthi vele indlela sibadala laba bangani bakhe banakhulume nabo into ezingasi right ngabo angisho umntwana uthi ngiyamhlukumeza ngiyamlovisa nandi report la umntwana ngahlukumezeka phase kuhle so nakabuya esikoleni ngiyamenzela umbereko nandi report umntwana ohlukumezeka ngaphasa kuhle so ke sithi umntwana ukiya mina ngiyamvasisa hlale ngivasi wathini ikhayile isipha ngize ngizosifuna ngapha and umntwana lo bayambanga akabafuni mara kungcono nje usendleleni zokhona ukum-interviewer azikhulumele lakhe iside umntwana ngeke sifone kum-interview ubaba kakiya lo bekakutshela ngayo ukuthi wabulawa umntwana ekhaya kuza ngabafuni wathezela sokubanga ipasa kamama ashonile ne wathatha umata wakhafulela ubaba kakiya wathi uza kufa ugogo lo njengoba atsho ukuthi mina ngikhafulela abantu bekhaya ngithi bazokufa wamkhafulela wamkhathana ngomata uyazi khe ngikutshele something ngifuna ukuphinda ngitsho ukuthi the reason why sila bengasukufuna ukuvusa amanxeba or ukukhuluma okhunye ukuba kwethu la sizela mayelana nokufuna ukuthola ukuthi ama-document la owafunako uyahelebheka ngawo namkhana njani lokho khunye ukukhulumako ungibuze empahla izola ngisho yes njengenamhlanje size namhlanje ukhuluma na impahla zami ezashiswako without no reason just for jealous abona ngathi khabo umntwana bayangithanda bangenzela beka-expect ukuthi mina ngizokupractice umuntu bhuti angibalekele ngibangiswa lokho namahlawulo umntwana zonke zisukela lapha indwezi wase wathoma isitori sokuthi mina ngibuyela ngoba u-Ernest ungithalile wenzeni ukhona ukungena lapha kwagogo wathatha impahla zami wazishisa wabiza abomakhelwane wathi zani nizokubona iinkuni zami ukuthi zivutha kamnandi kangaka bese le akaba mkhulu bhuti I never say to bamkhulu ngibaba mkathi mina umama wathi ubamkhulu wamrape and umkhulu lo athi mina ngamtshela ukuthi uzokufa wamthumela nangu pregnant ngilele lapha wathatha amanzi ngipregnant umntwana makuthoba wathela umbhede kamama wathela iodrobo kamama wathi ngikhambe lapha kwagogo ngathi nangimcontracta kumkhulu wangibetha ngesibhuku lo washo nawo ngathi mina qhubeka mani mashila ungibethe uzakufa ubamkhulu uzonithatha nonke abantu enithi ngiphume emuzini loya ubamkhulu akaze acabane nami and mina nomamakhe we had a strong relationship nezinye imfihlo umamakhe angitshela zona ebengafuni ukuzikhuluma umamakhe ugogo bekamxosha agula axosha ugogo umamakhe ushonele la ezandleni zethu bekamxosha ugogo so yena vele laba banenkinga zabo baby daddy ukuthi bakhambile ba-expecte ukuthi nami kuzokwenzeka njalo I'm sorry to say this ngiyaxolisa ngiyabhulwa phela la ngezinto engingakazenzi ngejelasi mona lalela
yazi thina azange sivela ukuthi sizokuhelebha ukuthi Mona. kunye yabona ukuthi manje soberegisa i-platform yethu ngendlela engasingiyo Mara buti. mamela Awa. qala angitsho nguwe oze ofisini lethu Mm. immediately mawuze ofisini lethu kunangendlela esifuna ukurage izinto ngakhona so immediately Mona. yezwa ukuthi babukeli be-identical force I think we're still going to have a serious problem here and then it's not going to be easy to resolve this thing because every time masifuna ukuthola indaba yena she's talking the other side and then ekugcineni manje uthize kithi ufuna ini ufuna i-ID yakhe ufuna nokuthola nento zakhe manje akusesenjalo-ke sikasibalele okhunye-ke then-ke thina sesithomeke sidawule lokho-ke noma nje izulu lina it's fine ithi ngenze so khe ngizokunikeza umakhelwane ngapha before ngizokunikeza ukoko makhelwane khe ngithome ngapha ngakuwe wena njengoba umzwile inkulumo zakathembi zonke asikhulumako so la asingo ukuthi isithathi ihlangothi sikhuluma into niyaziwo njengabomakhelwane wena mhlawumbe yini okwaziko konke lokhu kuthemba Angeke ngithi bazithethe angeke ngithi abakazithathi angizazi zempasa mara ke na umuntu ufuna into ebantwini angitsho uyakhona kulabo makhelwane ngisho la sakhile uyakhona njengoba kumahlanga angamthuma athi mani ungele ngapha ngifuna ipasa na 121 ukuyokhuluma nabo wena njengomuntu omkhulu hayi ukuthi mhlawumbe uthuba umuntu usungenele na usaba ukuya kuye une protection order iya kumakhelwane umbawo ukuthi manje ngiyela ngapha ngoba 123 asiswani uyokukhulumela ubawe izinto zami engizifunako abazithethe kwezi okay iyazwakala akhe nginikeze ithuba nawe mhlambe kuya ngesehlakalo lesi ngendlela uthemba asibeka ngakhona kuyini mhlambe wena njengomakhelwane or njengomakhi wala ekhaya ungathanda ukuphawula ngesehlakalo salabo abantu abakhona la angasolve kanjani endabeni yebhasi siyakhuluma ngabobala bentwana sazi sifike njani nabo so uthembisile into asikhulumako siyasihlangahlanganisa sontweni nawe already sewulost ukuthi wena uzele indaba yebhasi sokutshelwa ngabentwana sokutshelwa ngempahla ezithileko izinto like into ongakayizidla so usolvula ngizobuya kugogo before ngize ngapha ngoma ngapha kumakhelwane gogo ngiyana njengamkhiphi kusobonke gogo mkhiphi kamara umkhiphi inyawo nje yeah gogo mhlambe wena uya ngendlela uthembi akhuluma ngakhona yonke into eveza la ungathanda ukuphawula uthini ngesehlakalo lesi senzeka lapha ekhaya awa mina iphoso ngiyibona ikuphi ugogo ukade aphethe imali yomntwana lo ubethi makakhambile ngoba umuntu ogulayo ube athi ngibekise sakhe ngemakheli ubethi